Transfer veriyorsun. Bu caka elmedir, bu caka elmedir. Transfer soruyorsun. Babasını alıp veriyorsun. Sonra. Anan sprint sistema. Onu görmüşler mi? Bu jakşıda biz toğlu жердебиз. Ağırlığı soğanға ayırып жатышты мүмкіншілік. Мысалы, компанияның өзі мәселелерін барлық сұрасы болды да. Мысалы, жер сұрақпен сұрап алайсың, ал үшін жаңағы насосымен жүздерді алып сұрап кетті. Бұл үнемді сұрақта кішкентай суменен 15-16-20 литр секундасына жаңағыдай 20 гектар жерде сұрасы болды да. Айырып жатышты. Biz proyektör olarak kazanmanda proyektör diyoruz. Anagi nasosный системалар, электрический болот, насос атомдар, дизельный системалар болот. Biz негізі ушул 4 жылда істеп, мындай чечим келдик да. Дизельменен суарган өтө мындай неэкономический да. Сөзсүз сөзүнөн суарган аракет экен. Анткени 1-ге 20 экен да. Мисалы 20 миң сом кетсе, сабакка сетмен суарганда 1000 сом берет да, болгону. Өтө өнүмдүү суарда дисен арзан бекер деп айтсак болот да чындыгында. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланышып кетти сөзсүз дегенде. Свет арзан, мына банктар берип атат арзан кредиттерде 6% менен чоң разычылык кетет да. Чын айтканда көпчүлүк ушу 95% ушу кредитке, лизингке эле сатылат да. Анткени суу системалары арзан эмес система болот да чындыгында. 1 гектарга где-то 2 миң, 3 миң, 4 миң доллар кетип атат да. Полный системасына. Бұл жаңа жабдуу системасына, насоско, трубаларга, техниктерге өзүнчө бир чоң ишкен да. Ошо жер маселеси. Мисалы Европада мындай жер сулап эч ким болбойт экен да. Мүмкүн эмес. Жада калса Турцияда бүт арыштын системанын ордуна жаңа трубопроводный система экен, гидранттар турат, кимге канча суу керек, ошо счетчик турат, ушундай иштейт экен да. Биз да келебиз бугачы. Акыры келебиз. Ошон үчүн азыркыдан баштап hareket kısıtsak taşta bağımsız жерге birlikte. Daha ayıp ederim. Ormanlı deganlar. Biz bu 4 yılda bir tahsil aldık da gelişkinizde kısmat kanı dayarız. Düşündür bergenge, boğun yaşlısı bergenge, boğun bilimisi bergenge dayarız. Onun için hazır bir kanı bir sorular olsa bir yanına sama bekleyen kaliyeler çok sorunlu gelişkinizde boğun neler ana ormanlı tuğanlar. Şaha gelesiniz, uyarmalı, çalmalı, gelin ofisке ayıp bereriz, болған десең бөлüşürüz. Жана 22 кишиге жукпайт да, тегерек кишиге жукпайт да, уялган кишиге жукпайт да. Уялбалы, келиңер, эртерээк маалымат алгыла. Мындай да, эртерээк маалымат алсаң, ошол расчет анан ниет кылып аракет кыласың да туурабы? Бул жеримди, мисалы агыл жеримди мынча каражат керек экен. Ошого biz sizlerge esirte berip olsun, mınçak керек, ошо аракет кылып баштайсыңар да. Ошо эртерээк келип маалымат алып, иштеген аракет кылайлы баарыбыз биргеликте. Чоң айтканда өңүрүңүздөрдө алып болсун. Biz o'zini telefonlardan paylaştığımızda жақсы bu tadqiqotlar buni o'zida turadi deyilgan qarashlik uchun eksport qilish. Bunlarning kompaniyalari shu bölüşü gerekli olan jabdуулар kamsızlar kompaniyalar. Ana kengеш берүү кызматтары керек, өлөн алып келгендер бар, керек, үй чумаяп келгендерге барды. Бул азыркы инновациялык технологиялар алып деп атабыз. Ошол багыттагы компаниялар керек. Биздин жердеги 5 баяндамачылар өзлөрүнүн тажрыйбасын айтты. Ултуңуздар, суроолоруңуздар болсо бериңиздер, ойлонуңуздар, кандай суроолор бар, ушундай фактарды сүйлөшүп алса, эгер баштапкан алып барып биздин чемпиондордон суроо келип жатса, экономикасы. Bir tahtanın